twongeye kandi kubaha ikaze muri aya makuru y'umugoroba, aho tugiye kunyarukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko adakeneye abimukira mu gihugu cya Somalia. Mu magambo ye bwite yagize ati: ibi bisa no gufata icyerekezo kibi, ntitugomba kwakira umwanda mu gihugu cyacu. Umwanda wa Ian Omar, inshuti za Ian Omar n'umwanda. Aba si abantu bavuga ngo reka tugende hano bagire heza, ahubwo ni abantu bicara bagaye batagira icyo bashinga, kandi ukurikije aho bavuye nta kintu na kimwe bazi, nta n'icyo bagira. Ibaza kuba baturuka muri paradizo, wenda byakumvikana bari kuvuga ngo hano si paradizo, ariko se baturuka mu kuzimu? Ntabwo dukeneye rwose mu gihugu cyacu. Ayo ni amagambo ya Donald Trump warimo ahamiriza ko rwose adakeneye abantu baturuka mu gihugu cya Somalia babimukira. Minnesota, agace kabarizwamo abasomali benshi, byatangajwe ko muri kino cyumweru hazakorerwamo umukwabo wo gufata abasomali badafite ibyangombwa byo gutura muri Amerika. Meya w'ako gace ka Minnesota, Jacob Frey, yavuze ko ntacyo azabafasha kubera ko amategeko agomba gukurikizwa. Gusa yaremereye ko nta muturage n'umwe wa Amerika uzahutazwa ngo nuko asa n'abasomali.